Oke Mbak Minul, waalaikumsalam Mbak Minul, waalaikumsalam. Ini baru cok hari ini kak telepon iki lur, mau nong ring dapur. Anu nih, sindene Yunita. Oke, Sandi oke, makasih Merindo Sandi, Said oke. Ira hadir, monggo. Ira oke. Ma, iku kang izin di kau Amerika dah yo. Oke. Sindene anau. Sindene Yunita. Tapi nyawer ta. Aduh nyawer. Gampang wes ganggo bikin solo. Engko silurono no ring anu rekening un. Ati kene. Cek. Pan nyek ya. Kirimin nomor rekening hon kok. Bar Mbak Minul, waktu hon lem nong ring di buarane. Ning licin kok licin diarane. Nang licin di kok. Kang sinyal iki nak licin Bang. Mosok kampung anyar kang jaranan nangir ku wae. Kanong licin kok, licin Pak buarane lah. Lonceng, Mbak Minul nang lonceng. Mbak Minul nyawer, buat jaranane iku dijak mangan. Rungun, rungau. Nyawer itu kok juga tapi nyawer ku. Ojo akeh-akeh, paling 10.000 20. Minul. Anu Mbak Minul, tapi on ganti-ganti kok ya channel iki ya. Engko paling mari iki anau. Pokoknya sekitar 1 jam.
Soalnya kan mari kena pelajaran itu waktu BC kok. Iku. Jadi saja gak penting ikuti lab iku. Kok akhirnya kok kembali maning YouTube itu kau. Kok paling ganti TikTok, mari TikTok iku. Kok oleh 1 jam lebih TikTok kau. Arum jadi wangi 65 iku, akun kedua nun. Engko lab, iki makin ngerekod, mari ku lab maning. Facebook ono, Instagram ono, TikTok ono. TikToknya kan wis ikuti Mbak Minul iki kae. TikToknya kok bedane biajul 5 gitu kau. Ana lintang ana trengenge popo tedung layang-layang Mari nyawer piro itu peces. Mari nyawer sepeda kene mau. Mari nyawer pasti sepeda 350. Besok sepeda kali ija sepeda telu. Besok kali ija wayahe anu manane ganti nomor larang iki kau 300-an kau. Hei, Mbak Minul kayak sanggup jajan kelebihan. Hai, sanggup jajan lebaran nih guys. Sanggup jajan dan sanggup jajan. Ini